Mwiriwe neza. Nizere ko muri muntu ari wese uri hano uteze amatwi iyi channel, YouTube channel, mbasaba no kugira ngo murusheho kuyikunda. Ni munsi rero na muri uyu mugoroba nabateguriye ikiganiro ku bafana b'amakipe cyane cyane ba Premier League, kuri Champions Premier League, champion ikunzwe urwego rw'isi cyane cyane. Abanyarwanda barayikunda cyane kuko niho imitima n'amaso yacu yerekeje ku mpamvu zimwe cyangwa se izindi. Abafana benshi rero muri Premier League bibaza ko ese koko Arsenal yaba ifite amahirwe kurusha Man City yo gutwara Premier League y'uyu mwaka, cyangwa se ni nka kwa kundi ngo ubuzima ni uruziga ngo bihora byisubiramo, amateka barayisubiramo, cyangwa se ku bakunzi ba Arsenal uyu munsi bari byiza, ejo bikanga, wenda iyi ikaba ariyo saha yabo yo kuba batwara Premier League. Urebye ko hanashize n'igihe kinini cyane batayikozeho imitwe y'intoki, ndakeka Arsenal twara Premier League twari tukiri abana b'itambambuga, ariko ubu tumaze kuba abasaza muri za 2004. Nkeka ari naho amavugo aherukira mu kuduha ibyishimo cyane cyane abanyarwanda. Tugendeye rero, ese koko uko abafana bibaza nahe mahirwe Arsenal ifite, nahe mahirwe Man City ifite, ese ubugereranyije na sezo abasesenguzi batangiye kwerekana yo muri 2023 2024 ko n'ubundi Arsenal gutakaza igikombe ku mikino ya nyuma ari ibisanzwe. Nibyo tugiye kurebera hamwe tukabisesengura hamwe n'umusesenguzi wanyu mushyashya. Nifuza ko mwatera inkunga nimba mwumva ibyo abazaza bategurira bibaryohera. Witwa Emile, ukunda Premier League, ukunda football muri rusange. Ibi rero byo tugiye kurebera hamwe, turebera kuri table yo kuna amakipe akurikirana mu Bwongereza, no kuri journée igezweho, kuri journée ya 30 surtout kuri Arsenal na Man City ifite ikirarane kimwe n'andi makipe. Harimo na difference y'amanota 67, harimo difference y'amanota 7. Arsenal ndaba ifite amanota 37, City ifite amanota 60. Urumva ko iyo difference y'amanota 7 irimo ifite n'umukino w'ikirarane. City iramutse utsinze yahaye tazamye ikinyanya cy'amanota 4, ariko hakaba hari duo ya City na Arsenal zizihurira, yewe hakaba hari na fixtures ndeba zikomereye City cyane ugereranije na Arsenal. Usibye ko mu Bwongereza nta kipe nto yihaba, ni ibintu bitangaje kuko n'agakipe gato. Arsenal yatakaje amanota kuri Wolves, induru ziravuga ati Arteta niko yabaye, ntibukeye kabiri. City nayo Nottingham yisanga mu rugo, yari yihejeje umwuka kubw'amahirwe. Guardiola twari inota rimwe na Nottingham twari inota rimwe, kandi n'amakipe yose mu by'ukuri urebye ku rutonde ari muzimanuka. Ni ikintu wakwibaza ngo ese koko Arsenal uyu mwaka yahindura amateka igaha ibyishimo abafana ba Arsenal? Ese City na Pep ye nk'ibisanzwe ibikombe byose igiye kujya ibyiharira? Byari bikwiye nkeka muri uyu mwaka, wenda ntago ari uguheza uruhande k'ibihe byahinduka. No mu Bwongereza hakagenda ikipe ikozamo ikiganza igatwara igikombe, ariko Pep uri hariya kuri mu bitugu. Birashoboka ariko biragoye. Ntekereza ko uyu mwaka Arteta atagakwiye kuba umwana nk'ibisanzwe, agakura nk'uko rimwe na rimwe Pep ajya mucyurira yuko mu gihe abandi bari gukora match analysis we aba ari kwirebera video game. Ibyo rero nkeka ko wenda byarashize muri 2024 2025 2025 Arteta ibintu byo kubabayika, byo kutagira icyo bita match analysis, byo kutagira icyo bita tactical match, iteka ryose ari nayo defa abakunzi ba Arsenal bahora bamushinja byo kugira ubwoba bw'ubusa kuko udafata risk. Akaba nk'umutoza w'abagabo nk'abo bose, tuba Ancelotti, ba Jose Mourinho, ba Pep Guardiola rero mukeba we ari nayo mwarimu we. Abatoza bose bagiye bagera ku bigwi, bagiye bagira icyo bita gufata risk. Ntabwo watwara igikombe udafite abakinnyi beza, ariko n'u Rwanda atwara igikombe utari manager mwiza, utari umutoza mwiza. Ibyo rero nicyo Arteta ahishiye abafana ba Arsenal muri uyu mwaka. Ese mu by'ukuri Arteta asigaje match
ni izihe match zishobora kumugora, ese Pep koko we nawe asigaranye izihe match, ni izihe match zishobora kumugora, ese ukoze analysis ugakora projection n'uhe mutoza, tutitaye ko Arsenal ari imbere n'amanota 7, ikirere cyangwa kikaba amanota 4, tugashyira mu gaciro tukagira icyo bita logical thinking, tukareba ninde ufite amahirwe menshi, niyo hari probabilities yo kuba Premier League yajyanwa. Muri uyu mugoroba rero nibyo nabateguriye kugira ngo twanalize turebe. Mu Bwongereza nta gakipe kakana gahari. Mu Bwongereza ibintu byaho bisaba gutegereza ifirimbi ya nyuma, bisaba kureba ari byo. Hari umushuti wanjye w'umufootballer no ukunda umupira cyane, wahoze avuga ati City buriya match wayitega iyo ari yo yose ugibariye match irangiye nkuko Nottingham byagenze. Pep Guardiola ni wa mutoza utushoboza wo gutsinda match, kuba kuri match wamutezeho akarinda tsinda match 10 ari non unstoppable. Ubwo rero umuntu tujya twabwira tubona mu myaka yashize Arteta atsinda match zikomeye udukipe duto tukamuhaganya, ariko ubu ngubu nk'ikipe ifite ubukaka, ubushongore n'ubukaka Arsenal ifite mu by'ukuri umuzama mwiza, ifite abadefenseur beza, ifite aba mediateur nemera kugeza ubu ngubu Bukan Rice ndamwe no mediateur sofuka cyane no mu ikipe y'igihugu, ariko Rice no mediateur nge ndi kwemera ubu ngubu mu Bwongereza bwose. Mu by'ukuri uruhande rwa Arsenal nubwo Arteta yarokrise Eucharist nk'umwataka nk'umustriker nimero 9, nkeka wenda ko iyi mbogamizi yagize aha cyangwa nawe ibibazo yagize atarayoshe kwiyadabuta ku mikinire yo kunde nabonye uko nagiye mubona muri match zitandukanye. Surtout nka Kloya Eze amuri mu mugongo amuha amapasi, nabonye ko ashobora kuba yava mu mwataka mwiza aramutse amenyereye, amugiye n'ikize nkuko n'ubundi yatangiye kubigira akamukinisha, ariko arigiye amukinishaga mbona ameze nk'uri gutanga abagabo ati uyu mwataka muri kubona ko nta kirimo, nakwikinishiriza Jesus, nakwikinishiriza Mirino akamuhengeka akamugira nimero 9, akamukubana ku 10 akamugira force attack. Ibyo rero byose nibyo rimwe na rimwe bigenda bimuviramo za nsinzwi atari yiteguye, kuko ndakeka muri iyi mwaka muri sezo ya 2025-26 Pep ubona ko yahuye n'ibibazo byinshi muri meforme za Haaland, harangiye abura umuntu umuha amapasi nk'amwe ya De Bruyne yajyaga amuha. Haaland agira undi mu mediateur bahuza ngo amukorere atsinde ibitego nk'ibyo gatsinda, nubwo n'ubundi utamugaya nge, ndetse ari no mu bantu bemera ko Haaland ari nimero 9 wa nyawe usigaye kuri isi y'abazima dutuye. Arteta rero n'ubundi yagombye kuba yaraprofitiye muri izo ntege nke za Man City, mu by'ukuri akaba igikombe yaramaze kugitwara, noneho umutima wako yarafocusinze kuri Champions League. Ni muri urwo rwego rero n'ubu Premier League utavuga ngo yararangiye, kuko Arteta nkuko tuvuga ngo match ya City wamutegeye wese wayizira ariko yarangiye. Buriya Arteta ibyo twabibara mu by'ukuri ari uko umusifuzi asifuye ku mukino wa nyuma shampiyona irangiye. Mu by'ukuri rero hano twarebye Arsenal isigaje izihe equipe. Arsenal isigaje Everton mu rugo. Everton ni ikipe igikubagana, ariko nk'abakinnyi beza Arsenal ifite, nk'abazamba beza Arsenal ifite, nubwo Everton maze iminsi yitwara neza, nkeka ko ya Arteta yamugoramo gake, ariko amahirwe ndetse n'abahanga basesengura ko hano hantu Arteta nta kosa yakora. Bournemouth ni ikipe muri sezo yitwaye neza cyane, yagiye itsinda amakipe ndetse ananakomeye. Ubundi Everton na Bournemouth, FC Bournemouth nizo kipe ubona zifite igufwa mu makipe, yewe match ya Man City yose nyibara, kuko ni match z'ikipe ebyiri zaharanira igikombe, imwe izabasha kuyitsinda izaba iyongereye chance. Ariko nkeka ko mu myaka ishize ko twajya tubona City, Arteta na Pep Guardiola n'abantu bakunda guhangana, bakina mind game,
rimwe na rimwe ukabura match yo mu kibuga. Iyi match rero ya City ntabwo twakorwa twitenaho konti cyane kuko wumva harimo n'amanota 4. Malgré niyo City yatsinda hasigaramo inota 1, ahubwo ikintu twakwibaza ese City yatakariza he atari kwa Arsenal yatakariza atari kwa City, kuko match mu gihe City yabigize ibyo igatakaza indi match before byaba ari avantage ntasubirwaho ya Arsenal rero ifite Everton mu rugo, ifite Bournemouth mu rugo, tubirebye neza ikayihura igahita gusura Man City ku itariki ya 19 z'ukwa 4 hazaba ari ku cyumweru. Iyi match yo ntabwo twayivugaho byinshi kuko byose ni ukuzitegereza, ariko Arsenal ikagira Newcastle mu rugo, ikagira Fulham mu rugo, ikagira West Ham away, ikagira Burnley mu rugo, ikagira Burnley mu rugo, ikagira na Crystal Palace away. Iyi Crystal Palace twibukiranye abafana ba Arsenal cyangwa abakunzi ba Premier League. Iyi Crystal Palace nubwo tumaze hashize iminsi Arsenal yishobora yitsinda, ariko karaga kipe yari ikipe ikunda gutesha Arsenal igikombe. Twibukiranye muri saison 2023-2024 iyi Crystal Palace niyo yabaye urufunguzo rwo gutesha Arsenal igikombe, mu gihe Arsenal yari maze kugira amahirwe make muri Champions League, igahera icyo gihe itakaza muri League, itakaza no muri Premier League, bikayibera umwaka wo gutakaza igikombe. Crystal Palace ni ikipe yo gusorezaho, si ikipe nziza mu gihe hazaba harimo difference y'inota 1 hagati yo na City, wenda City amanota yarapanguruye, harimo nka difference y'inota 1 cyangwa 2, hano birashoboka cyane ko Arteta amateka yakwisubiramo. Ariko reka two kumutega iminsi, ese turebe ko n'ubundi Arsenal izakina na City izakina, imwe yatakaza Arsenal yatakaza na City yatakaza, ubundi mu by'ukuri uko imwe yatsinda birashoboka muri Premier League, nuko yatakaza match birashoboka muri Premier League, kuko Wolves yatesha amanota Arsenal biranganya. Nyuma gatoya Nottingham Forest itesha amanota Man City, nayo amanota zirayatakaza nta muntu umwe abikekaga. Ubwo rero tugiye kureba kuri fixtures za Arsenal ni izo ngizo, ndakeka dio zirimo zikomeye, ni match ya Newcastle, ni match ya Man City bizihurira, yewe nanavuga ko ari na match ya Crystal Palace kuri match ya nyuma igikombe. Iyi match ya Crystal Palace ishobora kuzora cyangwa komera bitewe na difference y'amanota azaba arimo muri icyo gihe. Twihuse rero bakunzi banjye, bakunzi ba YouTube channel, mbasaba nuko mwanakora subscribe, mugakora like kugira ngo mudutere imbaraga twaguke cyitugezeho n'ibindi byinshi byiza. Kwicano birashobora ko mu mujyanye na sport zambagezaho ibyegeranyo by'abakinnyi mwakunze, amateka mutamenye, abakiri bato mu byiruka, ndetse n'ibyishimo Abanyarwanda bigeze kugira. Ibyo byose tuzagenda tubibakusanyiriza tubagezeho mu gihe ibihe bizaba bidukundiye, Imana idutije ubuzima. Ni mu rwego rero ese ko tubonye fixtures za Arsenal, fixtures za Man City zo zimeze gute? Muri Premier League nababwiye ko nta kipe y'akana ibayo, kuko ahantu bitandukaniye n'izindi shampiyona usanga nk'isoko West Ham igiye mu Bwongereza, nk'abakinnyi za Bournemouth zigura, ntabwo Dortmund yo mu Budage abasha kumwigondera, ntabwo za Leverkusen zajya ku isoko kimwe na Crystal Palace, yewe na Everton yo mu Bwongereza ku isoko yagize ijambo. Hari amakipe menshi mu Faransa atavuga, hari amakipe menshi yo muri Espagne atavuga, hari amakipe menshi mu Budage atavuga, hari n'amakipe menshi mu Butaliyani atavuga. Byumvikana kandi tuvuga top 10, amakipe ya mbere top 10. Ariko mu Bwongereza ikikwereka ko shampiyona yahari akaga n'ikipe iri muri za 10 izi za Tottenham amakinnyi beza zifite kandi ubona ziri muri imyanya ubungubu ya nyuma, aramutse agiye hanze andi makipe yo mu zindi shampiyona yamusamira hejuru. Ni mu rwego rero Man City nayo itorohewe. Man City ntabwo yorohewe, umwataka wayo nawe yagiye muri meforme, kubona igitego muri iyi minsi biragoye,
amakinyi amaraso mashya yazanye muri Man City ari gukora, ariko umusaruro ntabwo uhagije. Nk'uyu mwataka ukina inyuma umaze iminsi ubatsindira, umwataka umaze iminsi ubatsindira bita Semenyo, uri kubona ko pe yazanye imbaraga nyinshi, aratanga pasi, aratsinda, ariko wareba abandi abakinnyi bagiye muri meforme ba Man City, ba Foden tukibabona, defense ya Man City nayo isigaye iva, wenda hanipfa guhekeza ni ku muzamu, uramuzamu w'umutaliyani ubona ko nawe ari mu bazamu abeza, nicyo kintu Pep Guardiola ahengekeyeho muri iyi minsi. Man City rero nayo ntiyorohewe nk'uko mbibabwira, ndabona izasuka kwa West Ham United, ntabwo ari ikipe y'akana ubwo na Arsenal nayo ifite. Iyi Crystal Palace Arsenal bizahura kuri dernière journée, City iyifite ejo bundi, izaba iri mu rugo, izakira mu rugo, noneho City ihure n'ibyago byo guhura na Chelsea nayo ishaka Big Four kugira ngo izitabire Champions League. Iyi Chelsea ku makipe akomeye, ntiduvuga ngo Arsenal yarishoboye muri iyi sezo, ariko Chelsea ku makipe akomeye ni ikipe mbi cyane, ni bête noire. Ubwo rero City izava kwa Chelsea iri away, itigaruka ihure na yakire Arsenal mu rugo. Iyi ngiyi n'abahanga none ikibazo, ariko zizisobanura ko zombi abagabo bazabahuye uzarusha imbaraga zamukubita. Utu kipe rero twa Burnley bwaza ari mu kwa kane ku itariki 26. Burnley City izakirwa na Burnley, yakirwa na Everton mu rugo nayo ibirindwa mubi, yakirwa na Brentford nayo ni ikipe muri iyi sezo yakubaganye cyane. Yewe iyi Brentford yatesheje amanota amakipe menshi, ariko nyuma ya Brentford izakira FC Bournemouth, yakire na Aston Villa. Ese mu by'ukuri mwebwe mutekereje murabona City yo yorohewe uyu mwaka? Rero bigaragara Arsenal ifite amahirwe menshi yo kuba yaterera igikombe iheruka ngo bakunze muri 2004, abaganazi bakongera bakishima, dore ko ibyishimo byo babiheruka kera. Rero mu by'ukuri wanarije ukareba Arsenal ifite avantage nyinshi, ifite amahirwe menshi yo kuba yatwara Premier League, kuko usesenguye difference y'amanota arimo n'ama equipe zisigaranye, uri kubona ko City niyo ifite duo mbi cyane yo kuba yagira ibyago byo kongera gutakaza par rapport ugereranyije na Arsenal. Mu by'ukuri bya Premier League umuntu abibara birangiye, ariko nk'izi match zibanza, nk'izi match City izahura nazo, igahura na Chelsea, igahura na Arsenal, igahura na Everton, aho ngo gutakaza nibura match imwe bizaha amahirwe menshi cyane Arsenal, kuko Arsenal zifite amahirwe niyo yatakaza match ebyiri urumva zabajyamo difference y'amanota 7, havuyemo cyakirana City wari kivuga ko yagitsinze amanota 7, niyo yatsindwa match ebyiri izafite garanti ko ishobora gutwara igikombe. Bakunzi b'imikino, abakunzi ba sport, muri kumva ko muri Premier League bihagaze. Ndakeka ku munsi w'ejo tuzaba tunanariza neza Champions League, dukora match analysis nyuma ya Champions League, dusesengura ese mu by'ukuri uko Arsenal yarangije iri top kuri table ya Champions League niko izakomeza kwitwara, cyangwa se Leverkusen izayihagama, bityo ikura amaso kuri Champions League yo gutandaraza izifokasinge kuri champion. Aho ngaho hari n'undi mukandida ndakeka wenda l'année prochaine, umwaka utaha Premier League ishobora kuzaba iryoshye kurushaho, ko ndabona yaba big teams zo mu Bwongereza ziri kugenda zizuka. Chelsea iri kuza, Man iri kuza, Arsenal yari aho, Man City nayo yaragafashe, Liverpool nayo tubona yo wenda yagwiriranye muri sezo kubera hari ikibazo cy'umutoza. Nayo tuzaganira tukibaza se kuki Liverpool yatwaye igikombe, Liverpool ya club ni Liverpool y'umutoza wa mushyashya waje, bitandiye je dimanche na tactique na bwa buryohe bw'umutoza. Ese Klopp koko yaba hari ukuntu ameze neza ugereranyije n'iyi mutoza Liverpool ifite muri uyu mwaka?
ese koko yatwaye igikombe kubera ko Klopp yari amusigiye amagi ku meza, amagi ahiye ku meza akaza yirira gusa. Ngayo nguko rero ibya Premier League tuzakomeza tubiganireho tubisesengure. Abafana ba Arsenal, abakunzi ba Arsenal, mbifuriza amahirwe, tuzakomeza tugenda tubikurikirana turi kumwe twembi, ariko uyu mwaka mwigirire icyizere umutoza wanyu, ibintu byo gusimbuza bitari tactical, byo kuranforsa kuri place gusa, kavanga bavuye mu winga arashyira mu winga, nta remplacement tactique, ari nabyo abafana ba Arsenal bamushinja ko atari yewe wa mutoza ukuze koko nka ba Pep Guardiola ubona ko jeye football yarapfuye, ariko arongera yubaka ibindi bintu bishya, kandi mu by'ukuri ibyo bintu bishya yubatse nubwo ubona ntabwo yagiye kure cyane. Mu by'ukuri nka Liverpool cyangwa ni makipe zacu zagombye kuba zarafatiyeho zikaba ziri ku mwogarunono cyangwa zimurimbire kubera ibibazo afite by'abakinnyi b'ingenzi, gutakaza De Bruyne, kujya muri meforme za Haaland, ba Foden wango baraguye, defense iragwirirana. Ibyo byose bagombye kuba baraprofite cyuho, bakaba niba bari kuri top table, bakaba bari kuri table guhanganira igikombe, ariko ntajya yiburira mu bibazo byose abyitwaramo neza, akagerageza agapfundikanya, akarokirita ba Semenyo, akarokirita ba Marmoush, akarokirita abandi, agapfundikanya, ukabona ko ikipe igihagaze ikigenda. Arteta rero nawe tumushimira ko mu myaka amaze asigaye equipe, mu by'ukuri nubwo nta gikombe atari yatwigaragariza ngo nk'umutoza ukomeye kuri table y'ibikombe, ariko hari ikintu yubatse kigaragara. Nubwo tubona ko rimwe na rimwe ari gukina afite ubwoba bwinshi, ariko kuna yagiye yubaka equipe, kuna yagiye apfundikanya equipe, kuna yagiye arokirita nk'umanager, nabyo twamubwira ngo kude chapeau. Bakunzi banjye rero, muri uyu mugoroba nasoreza ahangaha, cyangwa se abazuba kino kiganiro mu gitondo nasoreza ahangaha, tukibaza ese koko ninde uzatwara Premier League. Rero reka tubitega amaso, bifuriza umugoroba mwiza buri mwese wanteze amatwi, wampaye umwanya we mubwira turakoze, buri muntu wese wakanze subscribe mubwira ati komereza aho ngaho, inkunga yanyu turayikeneye, ubundi babwira ati ciao, goodbye.